Ibihe byiza kuri mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Green Roots TV umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tunaje kubagezaho iyi nkuru y'umusirikare wisharashe abantu bagera kuri 5 i Nyamasheke. Nkuru bati umusirikare ukurikiranyweho kwica abantu 5 yasabiye gufungwa burundu. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 Ukuboza 2024 nibwo urukiko rwa gisirikare rwaburanishije Serija Minani Gervais ukekwaho kwica arashe abantu 5 bo mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke. Abishwe ni bene Mugabo Denis w'imyaka 17, Habumugisha Onesphore w'imyaka 20, Sindayiheba Zephanie w'imyaka 44, Muhawenimana Jonas w'imyaka 35 na Nsekambabaye Ezra w'imyaka 51. Urubanza rwabereye mu ruhame ahakorewe icyaha mu mudugudu wa Rubyiruko akagari ka Rusharara, rwitabiriwe n'abasivili benshi ndetse n'abasirikare. Umunyamategeko wagombaga kunganira Serija Minani, Maître Murigande Jean Claude, asabye urukiko ko rwasubika uru rubanza, asobanura ko umukiriya we afite uburwayi bwo mu mutwe. Urukiko rwanze ubusabe bwa Maître Murigande nyuma y'aho ubushinjacyaha bugaragaje ko raporo zo kwa muganga zigaragaza ko Serija Minani nta burwayi afite. Uyu munyamategeko yahise yikura mu rubanza. Nyuma y'aho Maître Murigande yikuye mu rubanza, urukiko rwafashe umwanzuro wo gukomeza kuburanisha ruha ubushinjacyaha umwanya wo gusobanura ibyo burega Serija Minani. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bushinja Serija Minani ibyaha bitatu birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, gukoresha intwaro bidategetswe n'umukuru no kwangiza, kwiba ndetse no kuzimiza ku bushake igikoresho cya gisirikare. Igisirikare cy'u Rwanda RDF tariki ya 13 Ugushyingo 2024 cyari cyatangaje ko Serija Minani w'imyaka 39 y'amavuko akekwaho kurasira aba bantu mu kabari ko mu isantere yo muri Rusharara mu rukerera rw'uwo munsi. Cyagize kiti RDF yataye muri yombi ukekwaho icyaha kandi irafata ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. Mu iburanisha ry'uyu munsi, Serija Minani yavuze ko ibyo yakoze yabitewe n'uko yahohotewe bikomeye n'abari mu kabari, uhereye kuri nyirako cyane ko yatutswe akanakubitwa. Yasobanuye ko hari abazi ukuri kw'ibyabaye bakwiriye kubazwa byimbitse imvano y'ubu bwicanyi. Aragira ati Uwingeneye Solange yarabibonye, Damuru n'abakozi be bankubita, mwazamubaza. Ni mu gihe umushinjacyaha yasobanuriye urukiko ko uregwa ntacyo yakorewe gikomeye cyari gutuma ava mu kabari akajya kwambara impuzankano za gisirikare no kuzana imbunda akarasa abo bari bakimbiranye. Ubushinjacyaha yashimangiye ko Serija Minani Gervais yihoreye yakoresheje imbaraga z'umurengera. Ubwo ubushinjacyaha bwari bumaze gusobanura uko Serija Minani yaba yarakoze ibyaha, bwamusabiye igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose ku cyaha cyo kwica. Bwamusabiye kandi gufunga imyaka 5 ku cyaha cyo kwiba no kwangiza ibikoresho bya gisirikare, ndetse n'umwaka 1 ku cyaha cyo gukoresha imbunda mu buryo butemewe. Urubanza rwapfundikiwe, urukiko rumenyesha ababuranyi ko umwanzuro warwo uzasomwa tariki ya 9 Mutarama 2025 saa 8 z'amanywa. Ngayo nguko rero tuzabakurikiranira iby'uru rubanza kugeza rusomwe. Ndagushishikariza gukora subscribe kuri Green Roots TV kugira ngo ujye ubona update ku makuru agiye atandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze. Ciao, murakoze cyane.